Lishonile Mbukeli anguvusele tindzabeni telulwimi lwesiSwati la ku-SABC. Sitetfula bukhoma etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi. Nati lethamba yembili lomuhla. Abantu abenze izinto lamasikizi bawenzile sibabone bengaphayana kwenaka kwezithixo kodwa sifuna ukwazi ngubani umuntu obathumileyo. Emaphoyisa aseKapa aphume ngebunyendi afuna emadvodza ladubule abulala thishela nhloko wesikole wasemabanga laphansi i-Ebuthuleni Primary School eBlucomboss eKrytfontein. Why has there been this political interference in the work of the Independent National Prosecution Authority to investigate and prosecute these cases, the cases? Imindeni yebantfu labahlukubeteka ngesikhathi sahulumende welibandlululo leyahluleka kutfola bulungiswa kuhulumende wakuleli ifuna sincephetelo semali. Emaphoyisa aseKapa aphume ngebunyendi afuna emadvodza ladubule abulala thishela nhloko wesikole wasemabanga laphansi eKuthuleni Primary School eBlucomboss eKrytfontein. Lo thishela nhloko loneminyaka lengama-54 udutshulwe ngaphandle kwesikole ngensimbi yesikhombisa lomuhla ekuseni. Emaphoyisa athi thishela nhloko Dr. Jeff Skudla udutshulwa tihlalele emotweni yakhe khona la sikolweni. Kusolwa ukuthi kufike emadvodza langatiwa lamathathu lavela vulela tinhlavu. Abulala lo thishela nhloko aphinza limatana lomsikati lekukholelwa ukuthi ngumfati walo thishela nhloko. SJBC umthetho mawudlala indima yawo and mawukhawuleze abantu abenze izinto lamasikizi bawenzile sibabone bengaphayana kwenaka kwezithixo kodwa sifuna ukwazi ngubani umuntu obathumileyo. Inyonyana yabothishela isathu yendela ubito kulabasemagunyeni ukuthi baqinisekise nje ukuthi bayatitfola letigebengu kanti bacelene ukuthi kube nemaphoyisa etikolweni ikakhulukati etindzaweni letigcwele bugebengu. Siyakholelwa ke singusatu okokuba uba amapolisa ebebonakala kufutshane nezikolo sasa phambi koba singena isikolo nangexesha lokuphuma isehlakalo esinje ngesingenzekanga. Umango waseBlucomboss uchaze Skudla njengathishela lobekanelithando nenhlakanipho. Uprincipal ibindoda ibilungile kakhulu and ibindoda ibingasokolisi xa ufuna into kuyo. Mina ke bendivala naye kakhulu bendisithi xa ndifuna iholo for ukuhlala ebengandisokolisi. Litiko letemfundo kulesifundza netindvuna tetekuphepha tichazele isigameko njengelisizi kanti bacele nemphakathi ukuthi usite emaphoyisa ngemininingwane. Imindeni yebantfu labahlukubeteka ngesikhathi sahulumende welibandlululo leyahluleka kutfola bulungiswa kuhulumende wakuleli emacaleni lavela ngesikhathi selikhomishana letemaciniso nekubuyisana ifuna hulumende ayikhalele ngesincephetelo lesiyimali. Ifuna nekuthi kusungulwe likhomishana lelitawuphenya loko lekusola ukuthi kwaba nekungenelela kwabosopolitiki lelapho tindvuna tangaleso sikhatsi davikela basolwa ukuthi babukane nemacala abo. Ngemsombuluko lowengcile lemindeni lengema-25 ifake incwadi enkantolo lephakeme ePitoli mangalela mengameli Cyril Ramaphosa nahulumende wakhe ikhala ngekuthi ke emalungelo ayo anyathelwa. Secishe kohlangane iminyaka lengama-30 kwahlala ikomishana yamaciniso nekubuyisana. Le komishana yasungulelwa kulandzelela kuphothisa amanceba neqinisekisa ukuthi labo labenda emacala lesihluku ngaphansi kohulumende welibandlululo bayatiphendulela. Umbiko wokugcina lwakhishwa ngeNdlovulenkhulu nga-2003 wagcizela ukuthi kufanele bashushiswe ngaphandle kwengabata labo labangazange baningeteshwele kugwema kubalekela tento tabo. Imindeni lengatulu kwama-20 nemindeni yalabo labatsinzeka kulesihluku sahulumende welibandlululo iva kwangathi ihulumende loholwa ANC ngaphansi kwensando linyenti ubacikela phansi. Sikhuluma nje sebafaka isicelo enkantolo ngamengameli wakuleli nahulumende ngaloko labakubita ngekunyathela kwemolokolo abo lakumthetho-sisekelo. Why has there been this political interference in the work of the Independent National Prosecution Authority to investigate and prosecute these cases, the cases which had been handed over from the TRC when it finished its business to the NPA? We just want justice. And the ANC has proven itself completely incapable of delivering justice for the right reasons. So this is why this week we've had to file these papers.
Umndeni wakanyoka ngilomnyeni lawo lofuna liqiniso kulolitsaba. Ilunga lawo lemndeni Caiphas Nyoka lobekatha kumholo bafundi ledumile wadutshulwa amaphoyisa uhulumende libandlulo wafa ekhaya kubo David Honane eminyaka le-23. We feel the government has a moral obligation to give us the truth. It has been long. My brother died 37 years ago. Anemndeni wakamotasi wabo Richard Nabusiwe na wadutshulwa wafa amaphoyisa uhulumende libandlulo ekhaya lawo. Idvozana yabo Sidiso Mutasi lowasinza lesigameko solo inaso sithombe mqondo sangalobo busuku nanobese kuphele iminyaka le-30 nesiphohlongo sendeka lesigameko. I'm still living with this till now. Actually, when I'm now as an adult, I feel it worse, because all these visions and pictures, they come. It's just that I don't have the nightmares anymore. And then you ask me to forgive. Lemindeni khola ukuthi kufanele inqabeteliswe ngetimali hayi leta yi-7 kepha aqinisekisa ukuthi kuba nesikhumbuzo selamaqhawe ayo lesiyohlala njalo sikhona. Umbukeli uyexwayiswa ukuthi lo mbiko lolandzelako ufaka ekhansi tindzaba temacansi lokungahle kungehli kahle kulabavelako. Kuchubeka kwekuphinzilidwa kwemibuto kwamabhalane wambenenge lekunga-Andiswa Mengo kuqale ngekuthi ummeli welijaji Selby Mbenenge agcile kakhulu kuloku lakuchaze ngekuthi kukhona Mengo lakukhipha ngesikhathi yamangalela lelijaji. Ubonakele angayithembi inkhulumo yaMengo uyibone njengaleyo lengasilo liqiniso ngenxa yetimpendulo takhe tangaphambili langamange atifake uma enda statement kanti tiyingcenye yesimangalo sakhe. Am I correct, ma'am, that this discussion here is still sexual? Ingaba ndinyanisile xa ndisithi le ncoko apha isaqhuba ngencoko yezesondo. Kunjalo. That is correct. Then you do not reflect anywhere in this complaint that you answer this way to this salacious discussion. You say you give 2 laughing emojis and then you say foreplay kindles. Ngaba kunjalo kokuthi ayiveli kwakhona impendulo yakho apha kule ncoko yezinto zezesondo. Akuveli waphela wena usuke uphendule ngaba nodolazana abakikithekayo bade bakekele ukuhleka oku. Uthi awugqibulandelise ngento ethi khe kuqale kudlalwe nje kamnandi foreplay kindles ke lo wombhale ngesilungu ayiveli apha. Ewe. Yes. Mengameli Cyril Ramaphosa uphothule kuba ingcenye ye-World Economic Forum eDavos eSwitzerland. I-Team South Africa ayikabukani nekuphendvula imibuto lematima eludzabeni lwetingcinamba kutemandla lebetibukene nalelive. Kepha-ke kuva ngaleti naletinye simukela umhleli wetindzaba tetemnotfo e-SABC Tshepo Mongai. Tshepo, asikubingelele sibonge kakhulu isikhathi sakho kule ndzamba. Yebo. Nje kwendakaleni kulomhlangano eDavos yini lebe ihamba embili kulokukhulunywe ngayo? World Economic Forum siyazi ukuthi President Cyril Ramaphosa bakakhona ohambe izolo and uhlangana namalungu amanye amazwe ama-president khulumile nezinye izikhampani uhlangane ne-chairperson ya Mittal siyazi ukuthi Mittal family ba owner ArcelorMittal and ArcelorMittal announced ukuthi bafuna ku-retrencha abantu, so ihulumende ye-South Africa ifuna ukukhulumisana ne-ArcelorMittal and Mittal family ukuthi bekisane ne-decision yabo ukuthi banga disinvest from South Africa. INingizimu Afrika beyingcenye yalomhlangano. Ingabe iye lapho iphethe ini kanti futhi izuzeni? Uthi uzoyenzakalani ama-benefit amaningi. Siyazi ukuthi iSouth Africa ifuni investment, ifuna ukuthi amakhampani a-investe eSouth Africa.
and siyazi ukuthi bokukhona inkinga zibe sikhona eSouth African ufana ne-energy electricity bengekho ihlupha kakhulu. So manje president nama minister bazama ukuthi bachazele izwe lonke ukuthi eSouth Africa seyivulekile for ukuthi ama company ainveste igas seyikhona manje and siyazi ukuthi ube nemsebenzi eSouth Africa mele uyenzakala ukuthi ube ne-investment kube investment ngama company ayenze amathuba omsebenzi umnotho ukhule. So yeah bafuna ukuthi ama company babhekise i-South African economy nge a different way babona ukuthi they can bayenze imali eSouth Africa nje bafuna uinvest. Tshepo kubuyela kwaTrump akukabathusi yini baholi bemave uma ke kubuya kutebudlelwane bekuthengiselana? Yeah, indaba yeTrump of course yenza ukuthi abantu baware kakhulu. Njengombekile manje ngemva wami abantu bangena ukuthi balalele uPresident Trump siyababona nje sebayangena phakathi uthi bazo ukuthi uPresident Trump ufuna ukuthini njengesiyazi ukuthi uPresident Trump akekho lapha eSwitzerland World Economic Forum uzoba akhuluma straight ase United States but uzokhuluma virtually and abantu banika kakhulu laba bafuna ukulalela uPresident Trump. Tshepo asibonga kakhulu isikhathi sakho. Inyuvesi yaseKapa nobe ke UCT ithi ithole inticelo letilinganiselwa ku 100,000 letivela kubafundzi labatowenda umnyaka wekuqala kulomnyaka wa 2025. Kepha yemukele ticelo letingu 4,500 kuphela tabafundzi labatowenda umnyaka wekuqala. IUCT kanye nalamanye emayuvesi kulo lonke leNingizimu Afrika iyaqhubeka nekuba ngaphansi kwencindzetelo njengoba ke kuleminyaka leyengcile siyaqhubeka nekwanza sibalo seticelo tebafundzi. Njengoba sesisonzela sikhathi sekuvulwa kwemanyuvesi eNtshonalanga Kapa, letikhungo tilungiselela kufika kwetijudeni letitinkhulungwane. Angaphasi kwencindzetelo ke futhi lamanyuvesi elitsabeni lokemukela tijudeni kanye nekutinika tindzawo tekuhlala. We had a huge interest in terms of the number of people who applied for study at UCT. It's obviously a national problem or a national challenge. In a sense, we had 98,000 applications, but I do need to qualify that to say of the 98, it includes the fact that somebody can apply to multiple programs. So it's not 98,000 individuals, but it's actually 98,000 applications for various programs. Tichildren letiphume emakhaya lanemiholo lemncane tehluleka ukubhadala imali etindleko tesikolo. Inyuvesi yaseKapa ithi tinhlangano letilekelela ngetimali ticithe imali lelinganiselwa ku 1.7 billion emarandi teseka tichildren eminyakeni wa 2024. Le nyuvesi ithi ilinze ukuthi kusebente imali lefanako nakulomnyaka. We're looking at various ways, for instance, in addition to NSFAS and the funding from other entities such as your NRFs and our own UCT funding. And of course, we also have corporates, we also have alumni and donors who are chipping in. But of course, that funding as well has also been declining, both from government as well as from, private sources of funding has been declining. Emanyuvesi abukana netinkinga tekushoda kwetindzawo tekuhlala njalo ngemnyaka. IUCT ithi kunginyalo nje inemibhedze lelinganiselwa ku 8,000 esikolweni nasetindzaweni letingaphandle kwesikolo. Mvunankulu wesifundza saseMpumalanga Amandla Ndlovu vakashele esibhedlela saKwaMhlanga angakalinzelwa lelapho athole imibono leyahlukahlukene kubantu lebebaye kulesibhedlela kuyotfola lisito lwetempilo. Lokhu kulandzela ukuthi avakashele saseBushbuckridge ecaleni kwalenyanga lapho athole ingasebenzi kahle indzawo yokuthatha imithi nemaphilisi. Tabese ke takhamuti taKwaMhlanga tenda lubito lwekuthi akazivakashele nalesa kwaMhlanga ngobe ke sinenkinga lefanako. Lesibhedlela savulwa ka1995 kanti besigcina tigulane letingemashumi nje kuphela. Kwathi nga2004 sakhuliswa samumatha leti 153. Sibuye semukele tigulane letibuya emitfolampilo le14. Ulandzela kukhala kwetakhamuti ngalesibhedlela Mvunankulu ube sewuthatha tinyathelo wanikela khona. I am very happy
that's what I've observed. Wana kuthina bayasebenzisana kahle la kuna teamwork lapha. The main concern that they raise, this pharmacy, manje say I am happy because in Tole Kutuba by improve. They are going to relocate that pharmacy here to a new building. Bazokala kuyisebenzisa from the 1st of February. Tigulane tikwemukele kufika kwaNdlunankulu kepha tifuna lokungetulu kweluvakasho nje kuphela. Konke ku-right they must improve i-attitude yama-nurses. I-premier must talk to the nurses because their attitude is very bad. It's very bad. They're giving us bad attitude. They chose this career ukuthi bazosebenza ngabantu. Mina ngicela ukuthi kube lokho esikwenza eWitbank. Kube nalabo bangakwenza njengabo physio, therapist. Kanzi-ke lesibhedlela singulesinye saletimbalwa letingakashonelwa bantfwana bonina uma babelekwa ekoteni lengcile kuleli. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma ucedza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asesithi shavu embombela sive ukuthi Den Dlamini usiphathele tiphi kulethamba embiteni kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Den lishonile mnakethu. Ngizothe ngatotota imbili Rebecca ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesisabe sibuka namhla ehlelweni tifaka ekhathi naye lethi kuphathamsekele kuthula emehlamwete kwakha emjineli trust ebabathone kulesifundza seMpumalanga kanti ngetulu kwaloko bahlati bethu betemthetho batabe bakhona kutesichazela kabandi ngalesi ihlava lesibonakala kwangathi siyakhula sekungadiphasi kahle kwetemacansi emkhakheni wetebulungiswa kulelive leNingizimu Afrika kuletina letinye umbukelele ngadlinzela ehlelweni lethi kumayimbitheni kumsakato likwalakwala FM ngiyabuyisela tindzambo kuwe Jose Rebecca Swakhulu. Tingako-ke talomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako. Mbukeli tikhona tesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa. Sikhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo insamba malenhle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukele emakhaya sanibonana sibona namhla kusihlwa sabona ukuthi lapha eNtshonalanga Kapa ngathi lipholile kanti enhlanje live kufunakala khona lapha enkabeni live kuyofika khona enhlanje live kubonakala amathuba emvula langagcina sayafika khona ku 30% kanti sabona emakhaya siyabona kusinemsinga lobanzako lo ndlulako lapha eningizimu live kanti ke solo liyagudla lona live kuyofika khona enhlanje live amathuba emvula lamahle langafika khona ku 60% linemafu letinzawo kanti babule emakhaya siyabona ukuthi kena kunemoya lunemandla lobonakalako lapha esifundeni sethu lesikhona dodonke kanti ke kubuyela futhi liyathuma kakhulu kuyofika khona lapha eMpumalanga kwehla khona lapha eMpumalanga Kapa emakhaya kanti ke umoya lonemandla uyabonakala ikakhulu lapha eligwini ecile indaweni lapha bocebe hababule emakhaya siyangena khona lapha futhi sacela sibuye khona South African Weather Service kubonakala ukuthi la nebabethaka kwemlilo emadlelweni letinye indawo babule emakhaya sicaphele indlela esebenzisa ngayo umlilo kuze singadali ingoti kanti kufuthumala kwelive la eJohannesburg kuyabonakala ukuthi tawucala khona lapha ku 15 Yulo ku 28 iPitoli hleli ku 31 Carltonville hleli lapha ku 29 kanti iFerrenham
nayo ihleti lapha ku-29. Sihlela endansi esifundeni salapha eLimpopo. Musina uhleti lapha ku-33 kanti-ke lapha kuPolokwane aqala khona ku-17 nyukela ku-29 Mokopane aqala ku-79 ahleti ku-33 kanti Phalabura aqala ku-20 ihleti lapha ku-32. Sihlela endansi esifundeni salapha eMpumalanga endaweni lapha eSikhukhuza lihleti lapha ku-33 lapha eMbombela liqala khona ku-18 nyukela khona ku-30 iCaroline aqala khona ku-30 nyukela ku-28 Emelo uhleti ku-28 naye kanti Secondary lihleti khona lapha ku-29. Sihlela endansi esifundeni salapha KwaZulu-Natal labavakasheli lapha eThekwini lihleti khona ku-28 uLundu liqala khona ku-19 nyukela ku-32 Vryheid uhleti ku-32 nayo kanti 13 lapha eLokhunja Extended lapha eCroxtad babukela emakhaya lapha enzaweni lapha eMthatha lihleti khona lapha ku-29 emva koMadina kuMancala ku-69 nyukela ku-31 Ncube uhleti ku-34 kanti kwaNtsholo liqala khona ku-18 ekuseni emva koMadina bese liyafuthumala lihleti khona lapha ku-32. Singena khona lapha eNtshonalanga Kapa labavakasheli lapha eCape Town lifuthumele liyabavuma lihleti khona lapha ku-26 kanti Beckford West lihleti ku-35 Worcester uqala khona ku-19 nyukela ku-33 kanti Riversdale ihleti khona ku-33 esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke enzaweni yase-Upington ihleti khona ku-38 Calvina uhleti khona ku-33 Kuruman uhleti khona ku-35 kanti-ke eKimberley ihleti khona ku-38 enzaweni lapha eFree State babukela emakhaya lapha eBloemhof ihleti khona ku-34 lapha eForest Mill ihleti khona ku-34 nakhona kanti lapha enzaweni yapha eWelcome qala khona ku-18 ihleti khona ku-36 kanti babukela emakhaya esifundeni sefu sekugcina yabonakala lapha eFreiburg ihleti khona ku-35 Tosca uqala khona 24 ahleti khona ku-36 ngathi ngiloko ngiphathele wona abukela lokuhle ngisaleni kahle.